Paul kut thani somthum ningani kan lo thleng tareng mai tunlai chu khovel mi puin Israel lam thuthar Middle East thuthar kan ngai ventlanga tin Donald Trump a chet na te President thar US President thar Donald Trump an executive order thar assign tele malak na chaktak maya ma alak chho vut dan te chu khovel mi pui ngai venani chungte po chu ngai thlak tel kan tumanga ole kan ngai thlak tak ma in han like le rep mai teang tuna hian Israel le Hamas chuan ceasefire le hostage release deal in ka haile mitang in thleng turin in rem na siamin tuna hian atakin an kal chho pui meka Israel mi an man Hamas te hian mi pasari lai an chua to nge ani kha heti lai hian Qatar le Turkey chuan Israel ina an chua tur Palestinian tual tha mang convict damchung tang tur angchi Israel ina a chua tur te chu an rama Israel chuan a chua tur te chu Qatar le Turkey te hian an lo mi khwal don heng rama te hian chua zalen an ni don Qatar le Turkey hian Palestinian tual tha thu buai siam sak Israel zela tang te Hamas ne na mitang in thleng na atana Israel ina an chua tur te chu Israel chuan rampona chua zalen an ni ang ti khan lo puang to a chutiang chuan rom man na hi ataka kal chho pui tur ani Egypt patanga chua an ni huna Turkey le Qatar hian heng miswal te hi an lo mi khwal don ni in official pani chuan kan thulak na Times of Israel an hril Israel chuan Palestinian firfiak poilian tak khoi angchi chutiang zinga thiam lo chantir Israel zela tanga an chua tur te chu Gaza emo West Bank a emo chua tir lo turin ngen na chua tir an tum lova Egypt chuan heng tual thana thiam lo chantir te tan hian temporary landing spot atan man anin rem tia Egypt chu man an rem tia an zinga somsari chu karmasa khan chua zalen an ni to tuna hian Cairo an khosa mekani Turkey hian heng Palestinian zinga som panga vel chu laklu an rem tia abak zong chu Qatar hian an lalut ngei turangai ani boka ma se in biak na nei mek zelani he in rem na hian an nulama ramdanga thon chua dan tur then khat te po la soi ho zel turani heng misual poilian tak khoyang te hi mi puizi nga sezol chua top hi an rem ti lo ni in alanga tuna hian enzui le vilzui na noya om turin an ti ani Palestinian tual tha mang angchi Israel ina a chua tur then khat te hi khoya nge kalti ran ni don ti hi in rem na thutlunga hian zia telani bok Hamas member senior engamaza chu Qatar hian an cheng to Israel official te chu hostage negotiation mitang in thleng tura in biak remna atan helai hmuna hian an jin fo ani kha ama in Turkey a hian firfiak pol member lal berber te po Turkey hian an lo mi khwal to Israel chuan ni somli pani o tur in ka hai thutlunga first phase hun chunga hian thutlung masabera hian meichia naupang mipa kumsom nga chung lamle damlo natna bik nei angchi te an vain mi somthum pathum te chu Hamas chua turin an nge na chu tiang chuan in rem na chu kalpui ani kha chung rulet nan chuan Israel chuan Palestinian mi tang te an chua ve mek zel boka an chua tur zinga hian damchung tang tur jasari somthum pasari zetan tela puan tong khan Israel mi le san man Hamas ten mi pasari an chua to bok Palestinian tang zani somkwa chu chua an ni to bokani heng zani somko zinga za somni pakhat chu damchung tang tura Israel zel rang da te an ni deal second stage chungchanga hian in biak na nei tran ala ni lova Hamas hian mipa hostage no pangte hrisel tok lo te chu chua an be saya sipai te po second phase a chua tur zinga hian an tel rin ani an tan hian firfiak pol hian Israel sipai tang Hamas tena an chua ani chuan a rulet na tur Palestinian tang tam zok Hamas te hian an phut ngei don bok kan public broadcaster in a tarlan danin firfiak pol thiam lo chantir zinga mi Hamas member thiam lo chantir zinga mi Israel zela tang mek Margan Barghouti le Ahmed Sadat te chu Israel zela tanga chua an ni tur thu han soi
thu don nei na soidanin Hamas hian West Bank a Palestinian Authority chu laklu tumin ruam manna an siam mek ti soin tun thlatir lam khan kan public broadcaster in atarlan danin Palestinian source pakhat thu soi atar langa mase Hamasin bargoti chu an phut lai hian Israel chuan bargoti hi chu an tum lo ni in media then khat chuan an tar lang thunga hei hi Hamasin December sang hile somni pathuma tang khan bargoti chu hi an lo phut to ani Gaza indona atanga thlanni aliam nuwa ani Sadat le bargoti te hi senior terror chief helpol ruai tulang saran nia Palestinian tamtakin icon anga an ngai milang sarle an enton berle an za ka yani a an pani hian kumsang hele pani khan man an nia kumsang ni atanga sang ni panga second intifada anti Israel le Hamas indo ve ni na khan man an ni kumsom sari pani mi sadat hi Marxist Leninist Popular Front for the Liberation for Palestine PFLP ruai tu ani a kumsang ni pakhat khan Israel sarkar ho tu pakhat tourism minister Rahavam Zivi tha ani dana rohman siam tu bernia soyani chumi wangchuan kumsang ni pariat khan lungina kumsom thum tang tura hrem ania kumsom rukpalimi bargoti vethung hi kumsang ni pali khan second intifada a Israel mi panga thi na thlen tu firfiak be pui thlak na rohman siam tu bernia ngai ani boka he wang hian damchung tang tura hremna khes panga la ya nei ani bargoti hi fata peng khat tan jim hruai tu alo ni towa political figure lar takania abik takin Palestinian kumno pangjok ti jinga hepa hi alar hle bok Palestinian national election an ne na chang thei tur candidate ma hruai tu anga ngai ania West Bank le Gaza po wing hruai thei tur ra ngai ani bok Hamas hian kumsang ni pasari khan fata te thunun Palestinian Authority hi stripper tangin an hnot chuaka heti lai hian IDF chuan drone manga Egypt atanga Israel ramma rifle rontol assault rifle som pathum chu nizan lam khan anti chiat thuan soi IDF chuan Egypt atanga Israel ramaral thuam tol lu tum drone chu nizan khan an beya hlotling taken an beya drone hi an kap thla he drone hi Egypt atanga Israel ram ri apel la ya mu ania amuna sipai tir chuate chuan an kap thla ani sipai te hian drone hian assault rifle som pathum a phurti an mu chuak bok tun nai thla enge moza chung khan Egypt ram rikal tlanga drone mangaral thuam ron tol lu tum na hi athleng fowa Israel sipai lampo an fim khur hle heti la hian US F-35 military combat jet chu Alaska base atla pilot chu ain kap chuak man a him hlovani US Air Force pilot pakhat chu nimin khan Alaska base pakhata training exercise an nei lain jet chu amumal lo thuta atla a hemi chung hian F-35 fighter jet pilot hi ain kho chuak man hlovani pilot hian in-flight malfunction an nei ti soin mase thlona atangin a chuak thei hlo ni in 354th Fighter Wing Commander Colonel Paul Townsend chuan news conference a soya he thlona hi Elson Air Force Base atanga thlok chuak ani pilot hian atlak ma hian in-flight emergency ato thu a soya adin hmuna thalo hle medical facility a endik mek ani thlona tlak chungchang le chiat na an to thu hi US Air Force chuan an run puanga Asian Air Force Base hi Fairbanks khochhak lam kilometer somli bor vela omani IDF chuan Lebanon a Hezbollah ral thuam keng tu convoy chu an kap nia soyani Beirut a hian mi sompali in hliam an tuar nia soyani bok IDF chuan nimin lam khan Lebanon chim lamaral thuam transfer na atana man truck le Hezbollah ina lir thei dang an ron khal chu an beya hei hi inka hai thuthlung bo chiat na lian takani awangin Israel lam chuan an bei ngal Lebanon Health Ministry chuan thlona manga bei pui thlak na om ti soin mi som pali an hliam ni in atar lang bok truck le lir thei dang te hian ral thuam an transfer ni in IDF chuan an soya IDF in an enfian nuwa he truck te hian bei ni in Israel sipai thu chua chuan a soi he bei pui thlak na hi
IDF in Lebanon chim lam ko rang kirlo tura Lebanese mi puite an vo khan la ya thleng ani a Israel in February ni sompariat thleng in ka hayan po seile nuwa thleng ani bok January ni somni parukha in ka hai thutlung Israel le Hezbollah tena an siam ni somruk atlin ni ani a mase he in ka hai chung hian ruam man na le ti turte an la ti hlotling man lova he wang hian February ni sompariat thleng Israel le Hezbollah te hian in ka hayan pot seile tani Lebanon State Encol National News Agency chuan nizandar sarile minute somthum borvel khan litani lui thlang lama kilometer som borvel chawahla nibetia al foga guided missile manga bei pui thlak na thlenga heta hian truck te hi bayan ni ti thu chua chuan soin Israel ramatanga he missile hiron ka ani in a puang bok he enrem na hnoya hian Hezbollah hian litani lui marlam Israel atanga kilometer somthum borvel hla an hnung tol turani a Israel chuan in ka hai chunga antana hlo thil thlenga omani chuan bei theina turin dikna inremna thuthlunga hian an naya chutiang chuan ma an lata ania soyani Lebanon Prime Minister Najib Mikati chuan Nabitia al-Foga be puithlak na hi adem hleti soyin Monitoring Committee Chairman US General Jasper Jeffers nena phone call an naya Mikati chuan Israel in a thuti amahlen lovani ti na soi IDF chuan cholni liamta a inka hai thuthlung top ni a Lebanon mi pui engemazat Lebanon chim lama lu luitum te anman thu tar langin hei Lebanon Prime Minister chuan chua wat turin angen bok Lebanon Health Ministry chuan cholnia Lebanon mi pui then khat nor huai hotna IDF silai keng ten silain me pu wangin mi somni palian thi ni na tar langa mi za somthum chuang an hliam ti soin nimin lam khan nor huai hot le ni in midang panian thile bokami som pasari an hliam le ni in Lebanon Health Ministry chuan an tar langa hei hi fin fiana omlawa Israel lam chuan an puang lo thung IDF Arabic tonga thu puang tu Cornel Avichai ardi chuan Lebanon chimlamaral tlante chu inthiar filhim turin nangena he hmuna Israel sipaite chuan Lebanon sipaite anom theina turin an hmun lua laya Lebanon sipaite anom theina turin ma an lak mek thule Hezbollah firfiak polpo arang thayang bera litani li marlampan turin an hriat tirani inremna hun chung inremna thuthlung chu po sayani towa IDF sipaite po ground an la reng ti Israel lam chuan an soya deployment process hi zoi in nakal mekani sector then khata chuan in son tran mekani zela chuta chuan Hezbollah ten chakna an nei le theina turin ral thuamte an son kwalin an che khom le ti hriatania hewang hian IDF chuan na takin an chan le tur thuan soibok Hezbollah hian an ti dan panga in Lebanon State hlok na ain an du dan chu an da poimo zoka hei hi Lebanon chimlam an ti chiat chan berponia chu wangin Lebanon mi puite Hezbollah thule hlangai changlo turin IDF lam chuan an cha bok IDF thupuang tu chuan hriat tir an ni ma chuan mi puite chu hriat tir an ni ma chuan thupek omsa chu zom chhun zom zel turani ti in thu chuan siama mi puite tan Lebanon chimlam ramri khwa a kirle a him huna chau Israel chuan thu tharber update an tum thuan soibokani United Nations High Commissioner for Refugees chuan in ka hai puana ni atangani engemazat nuwa December thlakani Israel le Hezbollah in dona hian Lebanon mi maktadoi khatnuai thum vel chu hmun danga an tlan cheto ti alo report to bok ni tin deu tho Hezbollah ni Israel ramri kho puite an be thina wang khan Israel marlama mi te chu Israel mi puite chu singruk bor vel Israel mun ranga anin son ve bokani kha ole heti la hian US chuan Israel atangin Patriot interceptor somkwa Ukraine an son ti report om kan hria tangin US chuan Ukraine in dona hian Joe Biden administration khan Patriot system manda Ukraine man turin US air defense chuan for Patriot missile system Ukraine tanan da ani kha chu air defense na a missile interceptor chu Ukraine hian antla cham nia soyani a hewang hian US in Israel ven himna le
helai rambiala US sipai le an hmun ma ven himna atana anda Patriot system ina an man interceptor somkwa Ukraine an thon chhoni in an soi US chuan Patriot air defense interceptor somkwa Israel an stock atangin an la chuaka tunkar chung khan Ukraine lamada turin Polana an thon chawa hemi chungchang thusha chiang tu pathum chuan kan thulak na Times of Israel an hril thudon na chuan US ina an chhop Israel ven himna atana anda air defense then khatte an mamo to lo hnuwa Ukraine chuan US nena Patriot interceptor chu an nena peturin an ngen ti tarlan ani a masa Israel hian atira chuan Russia atanga phubala ka hlo wangin hemi chungchang hi a haidar thung thudon na pakhata chuan Ukraine official chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hemi chungchang a hian Ukraine ngen na chu voi engemaw zat alo haidar towa hemi hnu hian Zelensky le Israel lam chu anin be pop theita a thil an soi ho theita a hemi hnu hian Israel po hian US ina stock an pek Patriot interceptor chu lak chu an rem ti veta nia soyani thudon na dang chuan Israel hian Russia mit maya vena wangin Israel rama Patriot interceptor te US a transfer let ani tur thu hi Russia hriat tir ti tarlan ani boka chuti rualin Juda state chuan Patriot system chu US a chawa pekir le ti a soibok amai ro chu media dang chuan heng interceptor te hi Ukraine a thleng ni an tar lang thung ani Pentagon le US European Command chuan thuchua siam turangen na hi an hnial thunga Ukraine in do chung zong khan Israel hian Russia be na hi an dem fova ma sei Ukraine tran puina lian tham Israel chuan an pedu lo thunga mi hring puina lam chi chau ang chi tele aerial warning system ang chi ral thuam local hriat theina le mi puite an himsok na tura ral thuam local hriat zungzung theina aerial warning system ang chi chau Israel hian Ukraine hena an pe ani Israel hian an marlam thenom Syria Russia sipai engemaw zat anoma wangle Moscow le Kiev tenena inlei chin na von reng adua security interest chungchang a hian policy khotak Israel chuan nei boka hewang hian Russia mit mai veng takin Israel po hian Ukraine in dona hian a mitalen ani Israel Air Force chuan nikum lama US ina Israel ven himna na anda Patriot system te chu anram siam manga thlak turin ruam manna an siama hewang hian US Patriot system te po hi Israel hian thon kir rem ti nia soyani Israel rama Patriot missile defense US ina da te chu Iron Dome ne na thok dun tura zirtir na pe kan ni a chutiang chuan training thatak an kalpuya Patriot battery le interceptor om te po mun khata da khom thin an ni bok US siam system hi kumsang khazako somko pakhat khan official in Israel a service ti raloni towa mase kumsang le sompali khan voi khatnan interception an nei chau ral thuam ron kal ka thlak an nei chawa Gaza Strip atanga Hamas drone ka chhuwa chuan lo kap thla ani kumsom hnuwa chuan thlona ka thlak thei tura siam he system hian target som vel akap thla ni in sipai te chuan an soya heng zinga hian kumsang le sompali le sang le som pariata Israel airspace ron lut Syrian fighter jet te po an tel heti la hian US President Donald Trump chuan US military ani na thlak thleng transgender an boipui chungchanga malak na tur thupek a siam le tarup mai sipai tan an ni na chungchang an soina pronouns phua chop man a khap thupe kan ti chua chuan President Trump chuan sipai te hian an ni na chungchang an soina mi hring ina pian pui ni na mi pa emo meichhia emo ti lo gender dang man chu sipai za omna diktak le in thunun na fel tak ne na om tura anin pek na akalani ati hetiang mi sipaya om chu sipai ta na thalova hewang hian he policy po hi en non angai pha ta ti an soi Trump chuan a thupek siam thar chu manghal turin defense secretary Paytextet chu a hril ngal bok Florida a kumsang hele somni panga House Republican Members Conference dinner January ni somni pasarian ya Donald Trump chuan khovela sipai chakle hlo om bernai turin transgender ideology chu an sipai te atanga an pai bawangai thu asoi ama poini wa sipaya ni nda thlak thleng angchi mipa mechia in siamemo
meichia mipa in siam ang chi transgender tran khap na man le alo tiam to ni kha a president Trump ma sa zo ka khan he khap na hi asiama ma se kum sang hi som ni pakhat khan Joe Biden a kai hruai sarkar chuan kha khap na kha alo hlip le bok kha khap na kha a hlip ani India le China te chhia ti sana Trump chuan a vo thar le ta President Donald Trump chuan America tina tu ram telaka chhia lak ti sana avawa ram hming a soilan zinga China India le Brazil te antel House Republican Members Conference dinner a thu Trump chuan a soya min tina tu ram dang le rampon lam mi telaka chhia kan la don ani kan ram an ti nat ruala an tum ber chu an ram din hun ti thatani thung ati ram dang te ti dan soin China chu chhia sang takal la tu ni in India le Brazil ba ka ram dang te po an telani ti in Trump chuan a soya hetiang thil hi an ti tir to don lova America chu an da poimo ma sa to don ni in Trump chuan a soibok US chuan system fel fai tak aram mi te kuta poisa alu na tura siam dona America ram chu ram ho sa taka siam le in hei hi a thleng thuai don ni in Trump chuan a soya US chu a hma aya ho sa le thil thi thei zo ka an om na tur system an kir le don an kir le a hun ta ti Trump chuan a soibok ram dang mi te ti ho sak na tur kan mi le sa te chhia choi tir to lovin kan mi le sa te thuam chak na turin ram dang mi te chhia kan choi tir zo kang ati American First Economic Model nuaya ram dang laka chhia an lak chu ti sangin American worker le sumdong te chhia choi tir chu ti niamani don thunga an rampon lama factory le natam tak te chu US a an ron kir le don ati Trump hian ma in BRICS member ram telaka chhia za aza ti san chungchang po alo sei to a he bloka hian India po atela chhia tam tak choi turan pumpel du ani chuan company te chu US a manufacturing unit te din turin a sombok US sarkar chuan America in bundu company te chu a thlop zel don ti Trump chuan a soya abikin pharmaceuticals semiconductors le steel company te po in bun turin Donald Trump chuan a so mani tuna Trump malak na transgender ang chi US hi paya phallo ati chungchanga hian ngaidan inang lo tam tak thei dona inhial na tam tak chok chuak tu ani ngei dona keni Christian te chuan hi kan pom zong tak le abik takin mizo mi puitem po ina putraman support na chan ni in na lang bokani enge heme chungchanga hian ngaidan kan nei hantar lang ve te ule